Bakunzi ba Josata turabasuje cyane tubifurize weekend nziza twizere ko mumeze neza cyane tukaba tubifurije rero weekend nziza twizere ko umunsi w'ejo wa Saint Valentin wagenze neza ku mpande zose kandi ko mwagize ibihe byiza. Turagarutse rero kuri update yo muri iyi weekend. Ejo twari turi kugenda tubagezaho amakuru y'imirwano ikomeye cyane yari guhuza M23 ndetse n'ingabo za FARDC, aho M23 yamaze gufata umujyi wa Kavumu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Imirwano yo yari gikomeje basatira umujyi wa Bukavu, ariko amakuru ariho ubungubu, amakuru ahari ntago M23 irigarurira umujyi wose wa Bukavu, ariko abasore cyangwa se intare za Sarambwe zo mu mujyi wa Bukavu ziwurimo. Hanyuma igisigaye ni ukuza kubona itangazo ryemeza ko bamaze kwigarurira umujyi wose, ariko amakuru agiye hari nuko hari ibice bimwe na bimwe by'umujyi wa Bukavu bamaze kugeramo. Amakuru rero kubijyanye no gufatwa cyangwa se gufatwa cy'umujyi wa Bukavu mu buryo budasubirwaho, M23 yatangaza turaza guhita tuyakugezaho mu biganiro byacu. Gusa imirwano yo iracyakomeje ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma coalition ya FARDC birumvikana yo ikaba iri kugenda yirukanka. Hakaba hari ni amakuru yasohotse avuga ko ingabo z'u Burundi zanenze cyane ingabo za Kongo, zivuga ko nta bunyamwuga zikorana kuko ngo zumva amasasu zikirukanka. Ibyo rero nabyo akaba ari amakuru yagiye hanze. Hanyuma kandi hari ingabo z'abarundi bamwe na bamwe bagiye bafata matekwa, nabo ukaba bafitwe na M23. Byabo nabo tuzagenda tubimenya uko bigenda bisobanuka. Hanyuma rero reka nkugezeho amakuru ahari nuko Majoro Generale Sultani Makenga ejo bundi ku itariki 13 ubwo ni umusibejo yari yasuye abasirikare ba FARDC cyangwa se abahoze mu gisirikare cya FARDC, bamanitse amaboko hanyuma baratwarwa bajya guhabwa imyitozo ndetse no kuganirizwa. Hanyuma yarabasuye rero yarabaganiriza, areba morale yabo ukuntu imeze, mbese mu buryo bwa gisirikare. Birumvikana ko yagiye ababwira ko nyuma yo guhabwa imyitozo igiye itandukanye no guhindura imyumvire ndetse no guhabwa discipline no kugira discipline, bagomba guhita bashyirwa muri unit zigiye zitandukanye za M23. Akababwira ko mu by'ukuri icyo bagambiriye ari ukubaka igisirikare gikomeye, igisirikare gifite discipline, igisirikare kitarangwa n'indangagaciro zo kujya kwiba, gusahura, kwica no kugira gute. Akaba avuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butari bwiza, ko icyo bagamije ari ukubaka igisirikare gikomeye cya Kongo, igisirikare kiyubashye, igisirikare kimeze neza. Akaba ariyo mpamvu rero yabaganirizaga ababwira ati rero twebwe icyo tugamije ni amahoro, tugamije kubaka igisirikare gifite discipline, gifite indangagaciro z'igisirikare kandi igisirikare gikomeye. Rero uri tayari natwiyungeho kugira ngo tubashe gukorana. Abasirikare nabo bakamwikiriza ati ndiyo afande, bigaragaza ko bemera ibyo ababwira. Reka mbareke mwiyumvire ibyo yababwiraga, hanyuma kandi turaza kugarukana no mu bindi biganiro byacu bitandukanye. Reka mbanze mbumvishe ibyo Major General Sultani Makenga yaganirizaga aba basirikare bahoze muri FARDC, aho bari mu kigo bari gutorezwamo cyangwa se bari guhugurirwamo kugira ngo mu by'ukuri bagire esprit nk'iya M23, hanyuma ukomeze gufatanya kubohora Kongo nkuko uyu mujenerali abyivugira. Habari yenu? Jeshi ambalo sio jeshi la ukabila. Walipata vizuri? Walipata vizuri? Ili kuwatoa hiyo ujinga yote ambayo Tshisekedi ameweka ndani. Hiyo mambo ya ukabila, hiyo mambo ya kulepa, mambo ya kuiba raia, kunyanyasa raia, hiyo history yote, kuua raia, na wengine mnaua juu ya ukabila yao, hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Walipata vizuri? Umejiripoti kwa ndugu zenu, mmekamata ndugu zenu Wakongomani, msiwe na shida. Walipata vizuri? So kama nasema mmekuja hapa ili kubadilishwa, lazima muwe na discipline, muwe na nidhamu. Walipata vizuri? Walipata vizuri? Hakuna jeshi ambayo hana discipline. Jeshi la RC ambao ni Revolutionnaire Congolaise, ambao jeshi ambao linakomboa hii nchi, kukomboa Kongomani. Tunataka baada ya mafunzo kidogo, baada ya kubadilisha, muingizwe ndani, tukomboe nchi yetu, tukomboa Kongomani. Uko tayari? Ndio. Uko tayari? Ndio. Niko tayari kwa juu. Niko tayari kwa juu.
Mwenye yuko tayari kuingizwa kwa RC, Mugisha Kisekedi, mwendelee kuua raia, mwendelee kuiba, mwendelee kufuta bangi, mwendelee kunyanyasa raia. Nataka kurudi huko mkono juu. Hakuna? Hakuna. Uko tayari kukomboa nchi yetu? Ndio. Uko tayari kukomboa Kongomani? Ndio. So mfuate maelekezo peke yake ya viongozi wa training na walimu. Muda kidogo ukiwa kunachukua weke kwa unit box tofauti, tuondoe hiyo ngozi ambayo ipo. Ndio hiyo uongozi wa Kisekedi lazima tuondoe, ili raia wawe na amani, ili tuwe na nchi ambayo inaheshimika, raia ambao wanaheshimika, tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi. Walipata vizuri? Ndio. Pata vizuri? Ndio. Unapata chakula? Ndio. Kama upate mseme, unapata au upate? So kesho tutapatia mavazi ili mwanze training, viatu, socks na mambo mengine, mwanze mafunzo kidogo.